Omurundi ogundi iwo murebe wa Tayari West TV nitwakira Rutimbe Endangwizina. Ivan Nyesiganda go mazina ganje ndikwereza kuruga omururembo rukuru Kampala Uganda. Obahati amakanda twagasimbire na guru wa kitebe kikuru echa polisi yihanga area Uganda kandi omugisha go mutano nituza kuba nituganiraho omukiganiro kitu ekerizoba wagati y'amahurire ageshonga no mukuru ari kugambirira ebiruka byona omuyanga area Uganda owekitinisa Michael Kananura. Ndushimanya tutandikire akayire ako kugaruza abana ishomero ekitukwebuza kandi turi kwetenga kushekuru bwonkanshunga enkurejo abazeyire omukugaruza abana baba ishomero nabo abari kose nguto ebyiruka ebitarimwe na bimwe bashemere kuba nebetwaza bata kandi omugambirizi w'ebiruka omuyanga rya Uganda ene kubona atugambira emitendera eyibabasa kubana batekaho ningashi eyibatireho kwenda ngu eteka rigumanguto nitwakira Rutimbe Tayari West TV yakora bakure wabare munonga munywano wanje kandi nabatfukize amazina mwagahurira Kananura Michael superintendent of police andi omuntu akugambira ekitongore cha police y'ebyahangudo okwetorora omuyihanga nicyamazima twena tukimanyango etamu yakashatu yabasa kuba neyigura orunako rw'irizoba abana nabagaruka mu mashomero twena tumanyango engudo zito kwetorora omuyihanga nizibabize munonga ekitakarebwaho gabo kuba tureba abana bingi batambura tureba abazeye batambura tureba nangwana n'abashomesa batambura kuruga omyanya kuruga omeyindi so itwe nka police y'ebyahangudo of course obwire nko buntu bantu gwetebeka nsiza munonga akantu manyango twatabu kwasireje naza kuba muzabutandu akantu cyakureba ebintu nko kushanga abantu nabapakira munonga nabapakira kabindo nabapakira abantu bingi omishoge motoka nabapakira za pishira bateka abana bingi nabavuga speed abone benda kwirukanga ku dropping abakagaruka bavuga distances nyingi ba driver baroha bakolesa amasumu mbwenu abantu bakore ebintu ebyo bitabonire amahanda kandi of course obinde biko exposinga omukufuna azabutandu ahamahanda nabwo echo itwe nka police y'ebyahangudo turijo kubasa kubantu kora ebintu bingi kubasa kureba ngo ebikorwa ebyo twabirwanisa kandi twabicendeza obwe turi kurabira omukureba ngo twabasa kwantu deployinga aba traffic nsa kureba aba traffic bingi amahanda ekitari cya burijo bari yo mihanda itari yemwe nemwe na munongo myanya umutawuni zize bize na nemyanya erho amashomero okubasa kutubasa kureba ngo abantu batombezaje abana babo na no kumontaringa emicwe mingi etabonire harimo nkaba bakuvuga batine driving licenses nsa kwantu baronda ngashintu bacheckinga korero mango yo muzire mutoka toka givugaga yuwate kateka ngona kan ko kagisha waza kuvuga otine license maingo shayo no kwatwa abe motoka zura ziparking kuzire zuzitazine makuru zyamuntu bazita amahanda ezo zone ebyo nari biko kwetuzwe tukora kureba ngo abana bito babasa kandi batamburaje ubu turukonda ubuhenze bw'amateka na munongo bukwatagana na nebiruka ahangudo ngashi amahanda konka tubasa kuba nshabantu manyangu okureba ngo engudo zitu zuhoninga zishemire za shemera tumurumo gwa traffic twenka yitwese nzakora umurumo gwitu ogwo operations n'abashobora ogwo kucheckinga ibintu bitaramwe na mwe konka niyo ngo muzire wabo takozire ekishemire cy'ushobora no gukora amahanda because ari imye nyutera bugina y'ama traffic aba iyo murumo gwo no guhana cy'ushobora no gukora cyo kwantu vuga amahanda ejina na okwegendeseza kwa manu munonga tukwereka empisa ninga si emicwe yechika cha higuru na no kugumikira na no gumisiriza because no zakushanga imotoka imwe ninge mahande muri uza jam tichuma insangu y'umuzire kandi uzi kuvugira ahakataka abujanga motoka zaba nyinji no kugumisiriza buri omwe haru kuzaniyo no horukuza so gumisiriza genda enyuma y'izindi ogendeje because ebe bikorwa ibindi byo kuvugira harubaju nibyo bikuruga muzabutandu vuga orukuratara amateka ga speed ntumanya ngo speed neyita kandi mazire habantu kayinji kutukuruga rwo muri yebi ushahura ngo abazira ubundo bagoma azabutandu barukwirukanga barukora fukiriza nowe vuga speed vuga mpora vuga speed yo kureba ngo neragirwa amahanda kuraturu upande wahangudo ahatari upande zona tuchimangu chimwa tuvuga tukarenza speed chenda ahari burushaha ebi byona nikikuru munonga kwasa kwa nitubikora tira nangwa n'ibindi byona tuhari ukoresa amasumu turya abirukebi abazire mu manyumuro mugwanyu mureke kwata abana mukaga abana batanu mukabateka pichipichi amashomero ni mu minumuro mugwanyu mureke kwate motoka bikuru mukabiteka abana bitu ukareto umuntu kujya no munyabuzare wawe taine pa takagire baga ukamuhiriza basi ngoze kuvuga abana bishe mureka kurisikinga abana so abazire monitoring ebintu nkebyo abashomero monitoring ebintu nkebyo mukora gena police y'imyanye yanyu base kubashikingira aba driver aba nabakurufayinga kuvuga abana aba
akwitonza kuza muntu checking antureba twakwato ine moto kwino tambuza abantu ine babana binji mazima nza kukora kurikirite ko kurukugamba mwenzi bashaba uri mureka ko muri mugweye okwasa kurenga abana bitu barsefu amahanga mwebana webere munonga meko kanunura kandi abo tayari West TV ntugakwisiyaho omuzeri ne bakugamba o making sure wagendera omurunyiri urwemotoka utakavuga uri kujabira kandi abakora overloading omwijizo gwemotoka okateka mwe namba y'abantu abatashemereire echo kigwire munonga tayari West TV okuruga omururembo Kampala Uganda ageshonga tayari West TV